watazamaji wetu wa kwetu tailoring. Ndio tunaenda na somo letu kuhusu kushona. Tuishaona kukata na hawezi shona bila kukata. Kitu cha kwanza ni kukata, cha pili ni kushona. Na kwa kushona nako kuna vigezo vile vile, sio kushona tu. Hautashona hauna mashini ile yenyewe ambayo tumesema imebuniwa na ndugu yetu Barthélemy Timonier na ikaboreshewa na ndugu yetu Owen ambaye alikuwa Marekani. Vivyo hivyo ndugu yetu Singa naye akaboresha zaidi, ambaye alikuwa ni Mjerumani. Hii ni mashini hapa. Hata katika mashini kuna aina nyingi za mashini. Hii ni mashini ya viwandani. Hii mashini njo ya viwandani, inatumika kwenye viwanda au maindustry. Njo tuko nayo hapa. Na kusudi ushone inaomba kuwa nayo na vitu mbalimbali ambavyo vinakusaidia kushona. Inaomba kuwa kwanza na mashini yenyewe, ndiyo hii hapa. Na mashini inakuwa na sehemu mbalimbali ambazo tunazo. Tunakuwa na mashini yenyewe kwanza, kisha kuna hii kitu tunaita kanete hii, na huyu tunamuita boîtier au kibua, bengine banaita bobbin case. Ndio huyu anaingia mwa huyu, ndio gisi banaeneana hivi. Hautashona bila kuwa na uzi, inaomba kuwa na uzi. Hizi zote ni mauzi hapa, ni mauzi hapa hizi. Hii ni uzi na hii ni uzi za aina tofauti na marangi tofauti vile vile. Juu kuna uzi hata ndogo ziko hapa. Inao ni uzi ndogo, na hii ni ya moyenne, tunaita moyenne au ya mkatikati. Hii ni ndogo zaidi, hii ni ya mkatikati, na hii ni kubwa. Hizi zote ni uzi, inatokana na uwezo wako wewe mshonaji. Na kwa kushona inaomba kuwa na mashini kama jinsi nilisema. Inaomba kuwa na nguo au kitambaa. Inaomba kuwa na hii hapa, wengi wanaita stiff au viseline. Hii nayo ni kifaa ya ushonaji, inatusaidia kushona. Na kumashini kama gisi tulisema, kuna sehemu mbalimbali za mashini. Kuna hiyo kibua, kuna kanete, kuna bloc de tension. Bloc de tension iko fasi moja hapa, hii hapa. Kuna hii regulateur de pointe, inatusaidia kuseti pointi ya nguo ambayo tutatembelesha. Juu kuna kushona ya kawaida, kuna kushona ya France na kusaidia wewe ukogote nguo juu iene na ile nguo yenyewe ulikata. Kwa kuongea hivi kidogo itakuwa vigumu mtu kuelewa, lakini kama wakati tutakuwa tuko ku meza tutaonesha nini France gisi banaitengenezaka, na hivyo ndio vifaa vinatusaidia
katika ushonaji, katika mashini yetu. Tukisema tuingilie kiundani sana, vyuma vya mashini ni vingi navyo. Juu mashini ikuwe mashini inakuwa na mkusanyiko wa vyombo ambavyo vinaenda kuunda mashini, vyuma mbalimbali, na kila chuma inakuwa na jina lake. Ni vingi tu, lakini hatutaenda kuvionesha vyote hapa. Kia muhimu kwetu sisi ni nini? Tuendelee kujua jinsi ya kutumikisha mashini. Vivyo hivyo hata jinsi ya kutia uzi kwenye mashini, nayo wengi inawasumbua, na kama haujajua utaweza sema mashini imeharibika. Kumbe mashini iko vizuri tu, inakuwa na mtindo wake wa kutia nguo, kutia uzi kwenye mashini. Unajua nitaanza hapa step ya kwanza, step ya pili nashuka kwenye block tension, step ya tatu napanda, step ya 4 nashuka kuma crochet mpaka gisi ndaenda fika kwenye shindano. Hiyo ndio mastepu ambayo tunaenda kutumikisha. Ya kwanza ndaingiza uzi yangu hapa ku crochet ya kwanza, naingiza mu bloc de tension, naenda ingiza mu crochet yangu ingine, kisha nashuka maizi makrochet hapa hadi jinsi nitafika kwenye shindano. Na nikifika kwenye shindano napashwa kamata uzi yangu juu nipandishe uzi ya chini. Unaona uzi ya chini inapanda nayo. Hiyo ndio jinsi tunavyofanya kwa kusudi tuanze kushona. Na hapa ukishafanya hivi uko tayari sasa kuanza kushona, kutia nguo yako pale na kuanza kazi ya ushonaji. Kwa hiyo asante, tunawashukuru kwa kuendelea kutufata kwenye somo letu la kujua au kujifunza kukata na kushona. Asante.